Om Swastiastu. Sapuna pigatra alit-alit, dumugi alit-alit, starte kena nggih. Kecunduk malih sareng ibu. Sane mangke iraga sareng sami jagi nglanturang pepelajahan inde wangun pidarte. Nanging sedurungnya nih, ibu jagi metake tumun ring alit-alit. Nah pike alit-alit nanin utawi taenke alit-alit muacen pidarte utawi mirengang pidarte utawi mapidarte langsung. Nah ninten mina bang ibu pastikan nanin ge alit-alit ge ngiring sane mangkin iraga ngelingin dumun napi nika tegas pidarte mangga ninten laling ge. Pidarte ring basa Indonesia pateh sekadi pidato. Dadosnya nih pidarte inggih punika daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anake ake sane metetujon mangde indek napi sane kawedar punika preside keresepan sahe benjang pungkuran preside telangsanayang ring sejeroning kauripan. Yani ring bahasa Indonesia sekali punicinge pidato adalah keseluruhan gagasan yang disampaikan di hadapan orang banyak yang bertujuan agar apa yang disampaikan tersebut bisa diresapi atau dimaknai dan setelahnya bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Dadosnya nih daging pidarte punika nggih tujuannya nih wantah ngicenin indek sekancan sane becik alit-alit mangdane anak sane mirangang punika ke daud manahnyane ngelaksanaya napi sane kanikain sekali punika nggih. Alit-alit ring sajeroning utamanyane ngawi pidarte nggih iraga patut nguratian indek wangun pidarte. Wangun pidarte inggih punika struktur pidato. Dadosyane napi manten sane patut wenten ring sajeroning pidarte punika alit-alit patut kuning mangdane benjang pungkuran rikalaning alit-alit modwe galah utawi ketibe galah makarya pidarte alit-alit wenten bingung. Ini wangun pidarte punika ring sajeroning alit-alit sedurunge nyurat pidarte patut unik utawi nyantena indek tema saneka pertama. Tema utawi unteng punika pinake dasarnya alit-alit ring sajeroning makarya pidarte. Nanti sane mawinan sekadian sapunika sekadi puniki yani alit-alit sampun maduwe tema utawi unteng pastika sampun alit-alit preside ngawi indek napi sane pacang karyaning alit-alit utawi napi sane jagi preside bawa sang alit-alit ring sajeroning daging pidarte. Nganinin indek unteng utawi tema pidarte manut saking mana alit-alit napi mantan sane cocok utawi patut keanggian unteng sajeroning pidarte. Ini alit-alit ketanyane tema utawi unteng pidarte punika sekadi. Saneka pertama wenten pendidikan, wenten narkoba, wenten indek budaya, wenten indek pariwisata, wenten indek susila, wenten taler ngenenin indek sekadi makin Agustus wenten indek kemerdekaan, taler wenten ngenenin indek lingkungan dados taler alit-alitnya wenten make pisan tema utawi untang pidarte sane preside kalimbakang utawi dikembangkan manados pidarte. Inggih alit-alit disampune alit-alit sampun presiden nentuang tema utawi unteng dadosyane pastika sampun alit-alit makarya inde murde pidarte punika. Murde utawi judul pidarte dadosyane
pantaraning utawi antara judul lan tema punika patut nyambung sampuna nyana alit-alit makarya pidarto tema nyane inde lingkungan nanging daging nyane inde pesawitran sekali punika nge kan ternyambung kados nyane ring judul sareng untang punika patut nyambung sekali punika alit-alit. Di sampunnya alit-alit boleh judul tak makin ngantur sampun ring wangun salanturnya nih inggih punika pemambah utawi purwake ring bahasa Indonesia kebaos pendahuluan. Tapi mantan sane wonten ring pendahuluan pidarto inggih alit-alit inde purwake utawi pamahbah punika pinake paletan pengawit pidarto sane patut medaging inde saneka pertama inde wonten pangastuti utawi pengastungkara yening puniki ring basa Bali ketahnyane nganggen Om Swastiastu sekadi punika alit-alit ngantur malih disampune alit-alit muncarang pengastungkara ngantur wenten pengayu bagya punika pinake puji syukur sareng utawi majeng ring sira ring Sang Hyang Widiwasa dados nyane wusan pengastuti wenten pengayu bagya majeng ring Ide Sang Hyang Widiwasa. Ngantur malih wusan punika taler wenten pesinahan anggan pamidarto utawi alit-alit nyantenang anggan alit-alit sekadi wastan alit-alit utawi nama sekadi punika taler sampunang lali alit-alit patut misinggihin inde uleman utawi yening alit-alit makarya teks kanggen lomba mapidarto punika patut nyinggihan angge panureksa utawi dewan juri nika sane wenten ring pemambah pidarto. Selanturnyane patut wenten daging pidarto sekadi sane bawa sang ibu iwawu daging pidarto taler patut manut sareng unteng miwah judul sane sampun kekaryanin. Duaning yening daging pidarto punika pinake nlatarang inde makudang-kudang pikayunan sane mabuat tur keanutan sareng tema sane kaangkat utawi tema yang digunakan. Dados nyane rikalaning daging pidarto punika patut pisan sekali wawu manut ring unteng manut sareng tetujon bebaosan sampunang ngantos lempas alit-alit duaning yening lempas punika pastika sampun anake sane mirengang utawi sane nguacet pidarto sane karyanin alit-alit punika bisa bingung sekali punika. Inggih alit-alit inde murde pemambah miwa daging sampun sane mangke lanturang ring pamuput utawi paletan panguntat ring sajeroning pidarto atau penutup pidato sekali punika sane kebaosang ring pamuput pidarto ketahnyane sane pertama wenten pecutetan daging pidato utawi kesimpulan dari isi pidato sane keping kalih sampunang lali alit-alit ngucarang utawi matur suksema majeng ring pamiarsa. Nah piawinan alit-alit patut ngaturang suksema duaning pamiarsa sampun ledang ledang ngirengang sajeroning alit-alit mapidarto iraga patut ngucarang suksema. Sane keping 3 alit-alit patut nunas pangampura utawi minta maaf. Nah piawinan sekadi punika nggih sira uning sajeroning alit-alit
maktayang pidarto punika wenten babaosan alit-alit sane kirang manut ring kayun anake sane mirengan punika awinan irage patut nunas sinampura. Lan sane keping untat atau sane keping 4 inggih punika ngaturang parama santi. Yening ring pidarto basa Bali punika ketahnyane iraga nganggen om santi 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 om sekadi punika duaning sampun kekawitin antuk om swastiastu patut puputang antuk parama santi. Asa punika alit-alit indik wangun pidarto sane mangkin pepelajahannya nih jagi lanturang ibu antuk nyelehin teks pidarto utawi menganalisis teks pidato mangdane alit-alit kuning sane encen ngeranjing ring pengastuti sane encen ngeranjing ring pesinahan anggan pamidarto sane encen ranjing ring pecutetan sekali punika alit-alit nggih mangga alit-alit tatas kuning. Nggih selanturnya nih tetep nggih uratiang video puniki. Analisis wangun pidarto. Presida kecingak ring layar nggih wenten pembukaan saneka pertama wenten murde utawi judul. Ngelantur wenten misinggihin uleman sekadi angga tim juri angga penuntun miwah atiti sane wangian titiang. Selanturnyane wenten pengastungkare panganjali sane kecinayang antuk Om Swastiastu. Wenten taler pengayu bagya majeng ring Ida Sangyang Widiwasa. Sane mangkin nglantur ring daging pidarto utawi isi pidato. Daging pidarto mangdane manut sareng murde. Duaning iwawu murdan pidarto puniki ngenenin indik basa Bali. Dadosnyane daging pidarto patut dagingin indik kahanan basa Bali. Sekadi sane presida kecingak ring layar nggih. Miwa ring ungkur daging pidarto patut dagingin indik pabesen utawi amanat. Nglantur ring pamuput utawi penutup pidato. Saneka pertama wenten pecutetan daging pidarto utawi kesimpulan. Presida kecingak ring layar. Asa puniki indik pamuput pidarto. Taler wenten ngaturang suksema majang ring idedane. Taler nunas gang rene pengampura kaping untat ngaturang parama santi. Alit-alit sareng sami asa punika iwawu sareng-sareng iraga sampun nyelehin indik wangun pidarto. Sampun kesarengin iwawu ampun uning sane encen madan pengastuti sane encen madan panyuksma sekali punika alit-alit sampun midap nggih. Inggih ibu ngapiang pisan mangdane alit-alit presida midap indik pepelajahannya nih puniki. Dumugi pepelajaran puniki mapi kenal nggih majeng ring kauripan alit-alit. Dumugi taler benyang pungkuran alit-alit presida mekarya pidarto ngeraga utawi presida uning indik napi daging pidarto sane wacen utawi sane pirengang alit-alit. Inggih alit-alit maka sami wanta asa punika ibu nagingin materi pepelajarannya nih indik wangun pidarto puniki terlali ibu ngaturang nunas talernya nunas gang rene sinampura menawi wenten keiwangan ibu sajeroning nuntun alit-alit melajahin indik wangun pidarto puniki. Sane mangkin puputang ibu antuk parama santi. Om santi 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 om.